di sigran hagi jaka padba ka jingma ka bakra gi padba hagani gsi thoding karpo tere gurempang nong tho khubo jong mau phang layo banyakran baru Dr. Pilingkhoi Joint Director barem katanat ka koi ka khya jong sokar jilla u Dr. Lingkhoi haba penchai halor ka te kamat uloong baka jingdi duma ka khta om tang ye ki badi Henry ka khta ru ye ki weipat ki bamdi uloong ru bahapo ka jela Meghalaya ki dan kumba arpho nani laipo persen ki nong shong shnong ki baha pha ka kerta nado khan riusnem hadu nyobosnem ki bakerni ha ka badi duma na lor kata uloong ba hagisnem baladem ka sinjuk jang ki reurang ba na katha nong ston kabla tip kum ka West Khasi Hills Senior Citizen Association kila let panai da jingtho ho deputy commissioner ka West Khasi Hills akaba ula penmi ya ka jingpen bana ba bakat kum ka an Consumption of Tobacco Prohibition Act Scotpa 2013 lakhang persya bandi duma haki jaka ba ya kino ki bele persya an pensitam kat kum ki kendon belabo hakatekaan Henry hadu menta kidang bon belai ki breu ki padang penken bat ki bampat sngow tho kumta kaladan kam hadu katata ban pelong dak awareness program ban pensha shiki ba bakin sngow tho khampa to sepat kublai Dr. Refi kublai kawai pat ka banta ka ba ngi ngako ban yo ban ya kren bat phim ta ka dai halor ka topik ka ba don kambha bat kata kalong ba kumba kalong menta keleng sodong kibriu abang iat ngiang hakiwe pat ki jaka yang kinong wes ki ong ki duma klan ki nong duma klan te bat ngayu i ba ka jing ti duma har ngi wes khosel ka jurba la ka dai ha ka jaka ba shong marwe la ka dai jaka shong pajba la ka dai hang no honoro la kalong kidukan sha la kalong kilenti ya kijat la kalong hayawahat la kalong honoro ka jurba ka jing ti duma hang ne wes khosel tena kaliang jong pi kum doktor namar kumba ki bor ba halor ki ba dai peche ko cha kya kila ju hikai baklu ya jumut ba ki pajba ki deban kiar na kabadi duma kam lada ki bomdi lada ki badi ru ki deban kiar na kabadi duma ki jak pai ka pajba namar kakta te ka doktor ka ba pidon bon ong ha ka ba dei bar kane ko kamat ka ba kom ba kini kisni to kublai bun ba sin ha galiang jong kan ke jing di duma ha jak pai ba kyong ka public space smoking ka de ka jing di duma po Meghalaya Kakarta khatsan hadu inyo pusnam kalong san pusan persen ha kari India ki badi duma kilong ar pro hadu lai persen di nama kata kena kijing di duma ha Meghalaya bawes kasil kalong bajur kata-kata di kawai kajing ma jo kajing di duma to yaki nong di duma le kapan mensap kabar bade yaki paiba ki bom di duma tai khna khulung ken thei kene le kadon kajing di duma kajing yap kansar nau duma kinda kene ke indirect smoking passive smoking ka bangiring mensim naki kalong khat art persen bangiring mensim ye king na ye kui pat to kata ka de jing ma jing di duma di nang ta pada nagaliang jungi keseng ka du senior citizen ila tho asu disi ban ong ban pan sang no ye ka ning di duma je ka pai ba ka nagaliang disi no balai no tu lai king na kisin de hadin ka tu pada kadang jiahi ngabun sin mangai kejat tengai ngatan ni otan da tedung duma ti ngilek biang kuwi ki atan ni tedung duma ti ngilek biang tu disi ula jubab ula tho asu disi bat su ADM ong sobha penong awareness na hunda kani ti kani ka anjing di duma kalong katkum kani kopta ak ka ba dia lain la da kidi duma haga jaka pajba dan kamban fain aspa tengka ti perkhat na keseng bangin selek bani kendu yo SP ba ADM bakin khang no ini duma hai jaka pajba
Ti kejing ma yo kejing duma ke jak ba. Kalong ta kedur ba ke bayap kansa na indirect smoking kalau hadu ha absen. Ti sus ne ke le ade kiwe sitom de kiwe. Nalor kiwe kejing pang na duma ke kanam dia de kata ibun kata-kata. Kalong ka kiong ke indirect smoking kalau hayem kalau jak ba ru ki sitom kiwe di bom di. Tina kaliang yo pi kum presiden yo kaneka West Hills Senior Citizenship Association nong stoin. Kae ke ba pi don ban ong bat kae ke ba pi yo ya ka jing long jing man yo kaneka nong stoin area kat hadu hakini kisngi la kadai haki kamproi penpar la kadai hakalang ka koca kya la kaya dei ka puli puti la ka ba dei bat kinu ki pat ki banta ki ba don kam ya ka jing na ta ki pai ba ha ka ji im jong ki ka ba man ka sni Đó, cũng lấy bà. Cái liang dùng cái bạch cái kia thì nghĩa là không thiếu. Mà kan mau banguan das nem sejar kedai spa propulai don tang ke ni si sinus tang ke ni. Dia menta pada nghĩa là don keleng-keleng ka sarkar ro kala bu sa gini ki wena sentar sodon snow nang ta pada da ka bangi kan yang sarkar kan stom nang ta kan yang jo ka sen ro ngiyong man plino at KMCH thì tu ki ka OPD ki le pli to menta ka ba hang tei nang ta ba don ketika civil hostel thì cái service ha thì la jan biang hi ndai ka bangi sa nuat bat ngi la ya kentu ngi le kendu chimista ka dialysis badai badan ka dialysis nomar ba ha ba ki le nang ni kamerang kadang tambah nang guna le nang ni sulong tang ka ba gali lai sa haja kamay dialysis lagi lai si private ka ba sa haja te license ti umudur la kumno san ru haja sin lai thì license lấy khách sạn hay giả là này hadu aku aja thì cái này cái jinge ka dialysis ke bagi don kame kemut bahkan hadu mentah ni hapo nostoin padon dialysis center angin padon thì ya kini thì ngila ya kendu yo beli ngila ya kendu or ya doktor manak belong medical student yo kiti wong em ngala prepare dia kata lada lala ban shift pi ke dong pang ha ke di MCH kemuat ngela ban sedang lo kato ke depor ya ke ni dialysis di ha kalian koi ke kia di ngai kala roi ka sulong tang ta kidon segi jingpang pada ke ba ngiong ki non communicable disease dan ke jingpang kansar kana roi nang ta pada ke ni jingpang khlai nang ta pada ke jingpang sini di kini ke jingpang sini ngalale ke sorbe kalong naki kadol kalong ke bakat sana do 40% ke jingpang BP ro ye ke adol kalong khatsan do 40% ngalale kata ha ko to orban helsenda kale ke studi di nama kata kibriu ke di belum conscious ke bio stroke dia naga BP kiong im sitam nama kata kedon kam na check kedon madik tikana kada wai kena kaliang kansar te ka kansar hame kalia ka palat dia ka national average kalau hadu cheese pa inyo punru na ka silak kadao ka bakongsan ka de yang duma bat ki jinglen to khadu kharwai doktor kawai ka ba ngi sajio bangi sajio sneo ba kani ka jingpang HIV kadai kawai ka jingpang ka sapriang bang ne was sales dia hadu menta phi don jiktip ka kanu korkom kani ka jingpang HIV ka sapriang katkum ka report ka ba ngiyo na po ka Meghalaya Control Society hapo West Kasil ngidon menta kumba ars pa katrangut ki bapang HIV AIDS kenthok pi khna khlung bat ki adams kadau kalong kabanang kong kadai na kali kijing lengkap di unprotected sex dan lagi kijing lengkap
Ti kata kuwe kadau ka baar kalong ke mun kam utnia de kinong di drugs. Ti kadau ka balai ti katu ka ban ice nam blood transfusion tu la screen tim ju ham jisu. Ti kita ke dau ke bongsan ti menta ke jing ma na ke de aspa khatra. Ti khulung un sistem e khna sistem e. Ti kadau ka de na ka song kha song man ka babun e. Tementa gitu la degi samla kita beli songkham. Tementa udon. Tenta bersekolok juga kan yo. Dengan roi ke. Ti ta kadau ka don kam bagi tu kin sokku. Kin like na kini chicks ni. Dah kepala sibun doktor ngesakenduk patah kue kepor.